Vosik ni point grapli arni Caribbean Autonomous Council ke paralo lakha inkora isi Borazan MAC constituency ke paralo Bukazan arong sopi Ward number 1 Rong Kangther Bukazan Karbi Club 1974 ani kanseng det arni pen piniarni an Serotalen aseng kan plengsi Serotalen karcho amay ki paman pona birta nangle Vosik ni point kora ket hompen ni point kora player ni aparman Serotonin karcho Bukazan Karbi Club song alama ingthor ponsi mai pualam the lamjai pon Lasong si Golden Jubilee Celebration Reception Committee amai pu bare mingti pen karlitang atama phan kachiki muasa yang deng po aphitu Baburam Bay Memorial Pendal ingpu pontu lapen ason pathu parong ro kachapate pathu Abari mamai pu lapen chun bang atama phan ar chopon lapen rongkang thir lapen adungarai arong atama phan non hepjong HSLC HSBA lo kecharli ki undun ari soe jang atama phan ar chopo Bukazan Karbi Club Serotonin karcho maya long kensing phangcho mei pu pensi mei charipon lapen chun bang sarlong kiri ingtipen aluhi kapachini aporen Maya long aluhiaman pen Caribbean long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Longkhang, EM Surjo Rongphar, MAC Moduljo Dhekial Phukon, MAC Pobitro Rongpi, Board Chairman Long Sing Tokbi, Bukazan Education Block Chairman Sardili Bay, EM Mukut Mahanta, Chandro Singh Kro, Mai Phu Karbi Cultural Society Mate KCS, Liladhar Teron, Tiri P Chunbang Karbi Lametamai, Bukazan Lamps Chairman Sar Ed Inghi, Sundar Ingti Vice Chairman Bukazan Municipal Board lapen pinangan manpeng kedoket hekidinga tum chetong dusi Bukazan Karbi Club Serotonin karcho amai mesan pen pachunpo Karbi Club itu nali jointi education Karbi Club itu biakti atau Karbi lawan ya sebagai teman Karbi teman konsep ये में से सुधरों था पुराराम होते बुद्धि kalau sakrial डिस्ट्रिक्ट या ini lagi normal itu macam Karbi Club modulnya terus yang mau saya kita semua या पेन से करो बांधुरी वाला जो पेन से करो बांधुरी वाला वीडियो में आती देखना पड़ेगी तर्जमा करना ये प्राप्त गजन कार्बी क्लब किंतु यह कार्बी अकल कार्बी नहीं जाति लोगों से देशों या बोलिए ऐसा बता कार्बी क्लब हमारे यहाँ सन्मुखत अपना ऑडिटम এটা হল বনোৱা হৈছে কিন্তু তাৰ কামখিনি আধাখিনি कार्बी क्लब আমাৰ ৰাস্তাত অডিটম হল বনাইছে Bukazan Pen Vishnu Lecter Report Cut News